ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Warog! Warog! Dito lang matpusa na tirimwar. Ayan ni Kwarog nga amom, ha? Apay, muna yat yung sauday tapusa, paray. Si Kamit. Nakitam ni Kwarog. Napan ni Kwaraw, iti kabang-ibang a barangay, paray. Anya? Makitrabaho ka no mo iti kontrata ti may sa pagayam na. Kanayon nakasta. Mabaybayan ng ti trabaho na dito. Apay nga minasan asyak lang ti alam kas barangay tanod, paray. Saan nga ron mabalin? No agikat kumaan ni Kwarog. Agkarapanaw matan ni Kwarog di tabalay na, Inteng. Wan nga rod. Pasaray lumangan nga agron dati loko. Ay kat ibagam tadi naliwayan ti trabaho na kas barangay tanod. Kasano, di maagpakada kanyak di lokaw. Saan na nasaya ti kasta, basta pumanaw latan. Ay, kaasi di pusa na tawan mang pakan. No, mabayag iti papanan na. Tinasaya at ala emunday jay apusa dito balay. Kapilitan na. Ay, di na may pakanan mo. Datan ati mang pakan. Mabalin siguro, adi na kayat amamuan tati ipapanaw namanen. Iso adi na yagtipusa na kadata. Ay, wunan niya. Kamu na asir munak man. Agda ka mo lagayam dito, Kwaraw. Aw, abay ka day, tataba daw. Sapsapulin na ka ni Uncle Mau. Kasta ka day. Agawid ka, tapno di na ka bautay. Ha? Naghawid akto Numalpas ti kontrata mi di taoy. Mabaybay am samot ti trabaho, kas chip tanod. Sana balay. Tadamot dagiti kakadwa katanawd. Wano, simadot kan. Ta siya kon, ti sumukat king ka. Ay, jak mati palubos tataba daw. Inalayo gayam ti pusak dito'y balay yaw. Wan ata kaasi nga awan mang pakan. Ay, kasta ka day. Naimbag ta nagawid ka. Una, tanalagip ko ti pusa kang kail. Ay, day talang. Kasano nga ti panagrondayo ko maiti rabi ay? Kwa, da kayo pala nga. Tasak to inton mawayaan Apay, adda kasta? Ada. Ay. Saya atamat ati trabaho. Di ka karalangan. Anya ti karga day ta karton nga awit mo, Kwarog. Badok na kita, oy kagawad. Apay, sa dino ti pagbakwitam. Mapanak iti lugar ti may sa pagayam ka, Anya, Ijayak nga agyan iti makalawas. Sakto agaway. makalawas. Asino nga iti mangpakan iti taraken mo apusa? Sana barikod na ita, tay naladang kalintay. Ay, kasta. Isudan ti mangpakan, kabayatan nga awana. Agparikot manan ni pare intay, tawan ni Kwaraw. Apay nga min aya, taag karapanaw dito'y barangay kabiltatan. Diyak ka mo mabalin nga awan dito, iti balasang akayat na. Sa bagay, barupay nga min ni Kwarog, awan mo't nga min babalasang ditaw. Kasano, kit napanda nagadal ijay syudad, nagabroad mo, iti daduma. Day tangata ti makagapaw. Ay, kita niya ti amom ngay. Awan mo't mangkita kingkwana dito balasan. Anya, Mapan mo't agpakita siguro iya sa bali a lugar. na, apay, balasang ti agpakita ken kuana. Ay, parikot at talaga ti aramidan ni Kwarog. Manipod inala ti taraken na apusa. Kaslakay kayat namutan. Wan nga ron. Amo na nga men, nga damang tarakan iti pusa na, iti kaawan na. Ay, kasano nga'y dayta, Inteng. Mabaybayan nan ti trabaho na. Adapay kat nang kuasayang gusang may papankan ko na. Anya nga'y dayta. Igaputa iso kano ti chiptanod. Aramidan na lata kano ti kayat na. Daytan ti bagbagak. Parikot ko laki din niya ti aramidag. Ikatak nga tawon no anya. Kung saan nga interesado ni Kwaraw iti trabaho na, di mo pilitain, pare. Na,
Sukat amon. Taadaw, ti awan pagtrabahuan na dita. Akas kanya. Anya? Swerte na kidi tada trabaho na. Naitaki din nagbalbalog dita ti amuna. Ay bay am takasaritak to itinalapat. Ibagang paray, nudinan kayat, agikat langay, tasyakon, ti sumukat. Ay kapilitan na kasta. Gapo iti kasday nga aramid ni Kwarog. Ado, ti masuron kan kuana. Ay saan la dayta? Tumula din na kan kuana dagiti daduma. Anya. Kitwin. Tapno amam. Agkaralangan mo tin dagiti daduma atanod. Ay tuladen damutan ni Kwarog apasaray lumangan nga agronda. Wala nga ron. Ay makaungungot akong day. Ay, masapol nga agaramid ka iti pamuspusan, inteng. Ha? Panunutem no anya tinasaya at nga aramidam ka ni Kwarog. Anya nga tati aramida kaya. Masapol asaan laeng at chief tanod ni Kwarog. Masapol nga aramiden na ti trabaho na. Masapol nga idaulwan na anaimbag dagiti pada na atano. Ayawan pa'y sirbi ni Kwarog kas may sa chip tanod. Wan nga rod, maray. Imbes ko mga agyan dito barangay ta idaulwan na dagiti kakadwana. Ay awanang, rumwar manon dagiti agtatakaw no awan ti agrunda. Ay, awan ti agrunda no awan ni Kwarog amang idaulo kadakwada. Dahita nga rod ti rigat na numaminsan, gapu taawan ti mangidaulo kadakwada. Nimot kapitan, kas labaybayan namot ni Kwarog. Maamak siguro takaanakan na. Siya ka may isa. Basol na ita ni pare Inteng. Apay anapan moten kin ni kapitan ti saritaan. Una, tayo sumit ti kapitan. Rumbang gumamit at solusyonan na dayta sa langagol ulimay. Kaasimot ni kapitan, taiso tinagtinagan ti basol. Ay kitaganos tayo suka nga ron ti kapitan. Ako nang Kyle. Dasaya ta nagawid ka. Ang Kyle. Kaya't mo ti agtalinaid kas barangay tanod. Wano ikatan ka. Ay, pangasyo ka di ang Kyle. Di dak ikikatain. Di mo gayam kaya't ti maikat. Baybay am ti trabaho. Mapanak to makirunda inton rabe eh. Ah. Mapan kami kadagiti kakadwak. Kasta ti ibagam. Ngaminton kwan. Awan kan tumanin. Ay madia. Saya atem ti trabaho. Di kat agtinag kanyak ti madinga ramid mo. Lukok. Anda na panunot ko nga aramida ka ni Kwaraw. Anya dayta, inteng. Tapnusan nga karapanaw. Mapan iti sa bali a lugar. Mayat nga rod no kasta, inteng. Ay rumwarak. Taad danas kin apapanak. Sa dino, Basta masapul nga gundawayak ti kada ni Kwarog ditoy. ala, aramidem nga rod no anyaman dayta planom. Kabayatan nga adda ni Kwarog. Ang mga no pumanaw nga men. Nariga tayo. At naman ni Kwaraw, lulubog lilitaw at chiptanod maray. Adda, nagpakpakasi ka now. Saan da nga ikatan kas chip tanod. Naimbag man, taman anusan ni pare Inteng. Kinapudno na, agparparikot mat ni kapitan, gapukan ni Kwarog. Kapay at da chiptanod, nakasta, alulubog lilitaw. Di kagdanag kabadong, taada ka no aramidan ni kapitan. Anya kay dayta maray. Adda ka no aramidan na, no saan nga agkarapanaw dito ni Kwarog. Ang mga nusan nga agbayag, mapantumanan agbakasyan, ay awan lamukan. Bareng ano agkuriti plano ni kapitan nga aramidan na. Nangalam iti dayta kabalyo, inteng. Ipatartarakan ti gayem ko nga ron. May sa politiko da jay. Anya, Ipatarakan kumot ka ni Kwaraw. imbag ano kayat na. May mayat matlaang no may sa kabalyaw. Baka kumakait. Ha? Ang swerte nakit di ano tarak na. Ano umadaw. Di adan tubingay na.
Kwarog, nasaya taada ka dito'y balay mo ita. Apay ka di Angkyle. Ay, ang damot kabalyo nga inyagyo dito'y parahangan ka. Wala ta kaya't kung agtulag ta. Paritan niya. Kas makita man, inyag ko dito'y akabalyo, ta kaya't ko atarak nam iti nasayaat. Ha? Ubing pa dito'y akabalyo. Tarak nam, tapno dumakal. Aw? Ganak. Talaga Angkyle? Oo. Iso atarak nam, tapno umadaw, kat adabingay mo. Sige nga rin Angkyle. Mayata. Panagkunak kat saanan basta makapanaw ni Kwarog ita dito'y kabildatan. Ay kat nasaya at no kayat ni Kwarog ti agtaraken iti kabalyaw. Una tapno da pakakumikuman na kat saan nga karapanaw. Wen, ang kasanungay, no di naman ang taraken ng ti kabalyaw. Padasan na ata para manak. Anya, Ikatagtupay at siptanod. Mayat nalinis itan dito'y paraangan ti balay mo, Kwarog. Italay ngamin ngagdalusak ditaw, itataba daw. Wala, tabisi kamit mapan iti sa dino man dita. Sana nita. Agtalin na ida kung dito'y balay ka. Aya. Awan ngamin ti mga pastor iti tarakan ko akabalyaw no pumanawak. Ay, mayat ang arod no kasta, Kwarog. Mayat mo, tinaramid ni Kapitan ken ni Kwarog. Wen, Marituyang. Iti kasta, adda ka no pakakumikuman na. Naimbag man, tanapanunot ni Kapitan Tikasjay Maray. Parikot ngamin ni Kapitan ti masansan nga ipapanaw ni Kwarog. Parikot tayo amin tawan ti agrunda, no kasta arabi ay. Wen nga rod. Iso nga adu itahan ti maragsakan, taadda akanayon ni Kwarog. Iso bilibak iti inaramid ni Kapitan. isubli kon daytoy pusam Kwarog. Ha? Uray, tada kamutten amang pakanken kuana. Kahit wala. Katagyaman ako na yanday. Naimbag lang nga adda mga bog kadagiti marabutit dito'y balay mo. Duwadan taon iti kabalyo at arakan ka. Ay wen, Kwarog. Papanam, Kwarog. Itawluwak dagiti kakadwa ka mapanagronda. Ay na. Mayat solve ti parikot ni Parinteng no kasta. Anya? Awanan ti lulubog lilitaw at iptanod. Kabayo pala ang katapat. Anya? Nasirib mo ta talaga ni uncle mo niya. Ha? Inikan na ka iti kabalyaw, tapno adda pa ka kumikumam. Kat di kan makapanaw, kan nagbayag iti sa di naman napapada. Anya? Isugayam nga inikan nakititarak na kakamalyaw. Takayat daklang alapdan iti sa dino man nakayat ko ang papanananggail. Nakaamuamot. Di tata ba daw? Tilay bagbaga na ba't dayjaykan ka? Ang husto mat kiti tinaramid yu angkail. Ha? Tano di yu inaramid ti kasjay. Amang nung aging gaita kat awanak di tawi. Kit agyaman na ano maawatam. Dak ngamin kayat ati lapapapanam kit mabayagan kapay. Kit mabaybay am ti trabaho. Sorry angkail. Italay nga maamiris ko ti biddot kao. Doon puri. Napakawan kan. Uray, di mo ibaga. Nagyaman na kang kail. Ikaray, saya atak itan ti trabaho. Ay na, Kwarog! Saan adakas ti agaliwaksay? Ngam, numaliwayang matan ti trabaho, ay kat saan anasayaan. Ala sigay! Ditan tinagipusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Lyesya Tumlay. Ken iti direksyon Virchie Puklay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC.
Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.